Kakasi Student Union hingga kesini balang, kalik kendu yo Director ke Nigrims Dr. Nalin Mehta, menpinsngau ya kecing ia kisamla ki bahap benit ho eksamen rungkam, cabar kecela, na kebentak ki kambalaj ha ke Institute. Habakren ciklat patai kubor hadian kecing kendu ya Director ke Nigrims, u General Secretary ke KSU samla Donald V. Thaba. Ulayat hu bagi seng kelayu pediang ya kecing ujor na kisamla ki batep kam ha ke Institute, bagi ha benit ho ki eksamen rungkam cabar kecela, bakentup Sejorhat, Guwahati, bat New Delhi. Ulayat hu bagi kam ki balaj ha ke hospital, ki deh ha ke kerdan grade B, C, bat D. Ujungi mentak sengi bat Dr. Nalin Mehta, Director jaga Nigrims. Kalau hadian mengiyuk kejin ujor na shibunut ki candidates ki ba apply ki kam grade B, grade C yang ni apa Nigrims. Hakaba ki beri ujungi ki hap banlik sha kiwe ki jela ban yele ya kini ki examination. Kaba habala dengi perkhat pada kalau kata apa pada ya ki beri ujungi khamtam gitu bukan ki longgi ki baham jenjar. Nomor ba kindalej nomor ki centers ke de po Delhi po Jorhat Guwahati bat hangni asor selong. Di banlik kum sa Jorhat ya balik dupa si siswa pihak bansa ang tap si ele exam si open one pai te kani kan kata apa ki ba sistem kaliang kayo kakot ingilai keren si Islam habu director but ni asyam ba ka Nigrims ka ai hakawi ka agency ka testing agency ban conduct ban pelong ya kani ka examination ki exam su pair ki kam ki prepare but new ba ka kujung pesau jung director wong ba namar bagi duna ki facility centers kini ki computer centers hangni hapo ngajalam Meghalaya di kimpan si ban pak sabar di nakaliang kejungi ngila pesau ba ki centers ki bun pha hangni hapo sorselong ki badan kotukan ni ndrei director lo air ke jubab ba lesi namar lo air company ke company pada ka ban contact ya kini ki facility centers ki badan hapo kejela ban pelong ya kini ke examination tinggi ngila pesau hu ba ya kita ki bro bat mu hiru ula hadin kejing ya terku baslam habat ulang ba unsa pelong dakwe ka checklist ban survey ya kini ki computer centers ki badan hapo sorselong bat bibi jaka hapo Meghalaya ban adalong bala ula se penbek ban sign no daka memorandum of understanding bat ki banyu along ban kini ki exam hangni hapo jelajungi ban ngiru ngila banjur ba hak bede kini ki exam ho kapor kaladir nomor kendai tarik laban le ki examinations ndring ngila banjur ba nangni sakmat ladan kini ki examination ka Nigrims si kadai ban kentu ya kanu ka agency ka bayo ya ka ya kani ka kam ban conduct kini examinations ban wat swa ya ki computer facilities computer centers ke badan hapo Meghalaya nang akan pensuk ki beri gujongi ki banyak ki bakwa penyele kini ki kenja examination di katkum ka jingi batai director batai ba hapo Shillong ki jenjar banyo nomor ba ka i St. Anthony's ki NIT bat ka Nehu hidon ya lagi jong examination kalau ki myo pat pelong bat uang ba Shillong yo tang sispa nyo pauteli ki jaka ki ban pelong ki sispa nyo pauteli ki beri ki bala penyele examination ha juk besni arspa teli ke de hapo Jorhat arspa teli to Guwahati bat arspa teli hapo New Delhi tinggi ngila banjur ba nang ni sakmat kanu ka agency ka bayo kadai ke Nigrims ke ban shim ya tu budget hi ya kini ki computer centers ke badan senia ngila kali ya kata ndrei nakaliang director wang ba kala kani kala IT hapo ka company kata ke HLL company bat tamaka hai ke batip ban nakaliang ngajung umtip ndrei ha seng ibun ha ke bla ujor kamtam gitu ke ba hab ban le selu Jorhat dan ni Delhi bat ya kani ngila pesngo ba pada halor kata hi bunu director seong ni ba nakaliang ke Nigrims si kin salik ka survey ya ki computer centers ki badan hang ni posor selong nang bala shali sisngi da ki bit ki fulfill kita ki kriteria baro kamud ila ban sign ki MOU bati bat ha juga poru nakaliang seng nomor kini kejing ker nomor nakapor sapor ng GE balagi dan kini gunu ki examination nomor mata ki long computer base baik mendai bot ho ada ki penggi CET bat ki bai ki hab bik ban lik sabar ikadon kam sikadai eru ba ka sarkar jelar ka habban pek perman bahaya kani ba ka habban le ban kham penbun ya kini ki computer centers ki ban pelong ban yo pelong examination hang ni hapo jelajungi